Salbag kayo akabalay kaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kita sa guys. Ikaw, nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Dramatips TV. O neretan kaka. Awan met umanaya pulo ka nagiti nagkitaak. Nagadumot ti makitkitak ijay ilay. Saan nga umanay kanak nagijay pakad? Anya kita saanan. Adda babaset, adamot dadakkel. Nagpili ka kuman Awan nga raw. Apay saan nga umanay dagijay dadakkel apulo ijay? Mali po sakmat iti kadadakkel da. Unay daytan kaka. Nga nga ron insuot ko apuraw kat kaslakla pa din iti kagayan na. Unusan mat kaslakla iskirkraw. No nagijay mabasit mat. Ababa dagiti manggas na kung saan nagsabat. Unay ka ngaminan dayta abagay. Awan size na. Agpada itak salangan. Ay kauna. Nasaysaya at pay. Irekomendak ni Kareng aman naet. Isaon ti pagpadaitam. Ta napartak da jay. Kunalay ngagdaet. Uray anya ti padait mo kakabalan na. Ay, mayat nga rod ano kasta. Sige, agpadait aklangan. Sapay masapul kaun kalpasan ti makalawas. Bibi ito na dayta. Dua nga oras laeng malpasen. Nagpartakay. Ay, unay daytan kaka. Jak kursunara nagti pulo iti basar kada department store anti. So nga bado aktulangan iti daan nga agaten dari iti kasar ni kapidwa. Di ka pa'y lakit agpadait. Ni angkel mo kat agpadait kin ni Kareng. Unag pa iso niya. Nalaing ngagdait ni Kareng. Bibito na dayta. Nasaya at nga rin ano kastante. Kuyugan dakto man iti pwesto ni Kareng. Makigiddan kantun kada kami kin ni angkel mo intun bigat. Sige man nga rin dante. Maysa, wano duwala nga oras ka malpasan. Unay dayta nakapartak. Agpadait kami man no, masangom, balasang kao. Ay, wala na. Agpadait ak iti pulok, balasang kao. Wala, tata. May sa siguro ti pangaramatan nyo niya, tata. Nagpadait mo ngamin da, Junior, Dante, kan Mila, kan da dumapay. Agpadait ak mat karing. Ay, wala. Adu kayong agpadait, No, ado kami. Malpas mo nga ta. Sila dayta. Oh, kunak tumat. Bibi ito na dayta. Sakto lang mamati, no, makita ka nalpasan ti padait ko. Anya ti padait mo ay Darel, tasikan ti unaag. Pulo lang mo. Ay, sabagay. Pulo, ti kaduan ngayon padait dagiti mo nang emay. Kan bistida mo't kinimanang Mila. Ano ti awat mo, ano kasta ka rin? Ado atata. Ang kabalak dayta, i-overtime maklaang malpas. Nasaya at no kasta. Pito nga aldaw pa'y mo ti palabasan. Kalpasan na, mga nakakun iti kasar. Kaya ang mga nusaan na may sambaw. May sambot. May saaginggat dua nga oras lang aramidag dayta tata. Danag yun na ya. Unay daytan. Ara, manday say uniforme jay ako, Kareng. Ha? Ay, intong bigatin lola. Tasan pa analpas. Biga manan. Kano sakbay pa ti bakasyon daday jay ngayon paday may. Dua bulanan. Saan pa'y nga rod analpas, taado pa'y ti imun unang da kayo, lola. Ay, unay dasan kaka, makaluksawa ko na talaga. Ha?
Ang karaawat kan tuma ngamin, itisan mo kabkabaran. Unay daytan, Lola. Mutulan, ipadayat ko nito sa balay. Maak! Tay pantalon ko kay Karay. Ni, apaya birukom kanyak manong. Ada aparador mo dito'y pwesto kaya? Gapoy ti kabayag na nalipatamon. Talo bulan na di mo matlamalmalpasan. Ada ayain padait mo kanyak. Ay, langgong ka talaga. Urayak matlangan na inilibur mo. Anya itan, may katlon abulan sa nalipatan pa yun. Jaske, na ito'y man ti picture na. Nay. Hindi rok-roko din na. Kat nag-selfie akpay. Ha? Imbagla kat narodan tama nag-selfie ak. Nga orekas to'y tilang-langak. Uyawan da. Nag-selfie ak ili. No ada pamanag-nag ko itata nalipata mo salba ka. Ha? Unay daytan kaka. Maaramin mo. Aging ganitong bigata umay ko alaanan itong bigat. Rukodeng ka manan amanong. Unay daytan kaka. May basnot kung sanday tatilakin ka. Tapno di kan sumanao. Uray ipatnaga kon ada iten. Uray sana ko na maturog. Ta uray maulang taka kon. Tapno nagtalna ka na sumanao. Si kapay tinakarit. Jaske. Unay daytan kaka. Karay. Umay ko ramagan nunalpas mo day pulak. Ay natata, awan pa'y mo ti may kapitong aldaw. Apurado kayo mo't. Baka ungad ka kanay. Saan mo't ang masurunak? Ta agsasaruno lang arudon to may mangkarintar kanyak. Umayo pa'y lada magdamagan. Awan pa'y mo't lati may kapitong aldaw na. Amangan ngamin ko nak no di mo pala narugyan. Madanagan nak ta mausar kon inton bigat. Sakay tula madanagan no awan pa talaga. No saan pa na dait? Ay, unay mo daytan. Alak mo natin padait ko no nalpasan, Karay. May saka mo takarintar, Daryl. Apay makapungtot ka, kat agdamdamag kaklain. Saan pa'y mo tanadanon kat agdamag-damag kan? Damag ko ngamin nga ado dagiti saan mo anadait nga agreklamo. Sa madanagan akmot ka na. Binayada mo na yan kat saan pa'y mo't. Nagkarit kan. Amangan ngamin no inton bigat pa lang umayak kat saan mo pa ilagayam analpas. So mayak itan. Kat damagaklaan. Ngam nagkarit ka kidding. Pumanaw ka man dito ito mataktakak. Muto yan. Tay padait ko niti sa balay. Amangan no saan mo amadait aging ganton bigat kat mahibladak. Ipadait ko niti sa balay. Agkaraawat kan tumat iti saan mo mas baalan. Salbag ka. Sabi nagkarit ka. Unay daytan, Daryl. Bakit? Si kaman ti mapanmangalay ti padait ta apulaw. Sikan alakay. Abangan ngamin no saan na pa'y analpas kat makapungto taklaay. Unay daytan lakay. Idi palagip ko di kalman kasla makaluksaw. Kuna nasan pa'y mat anadanon di aldaw panangalak. Kalpasan na. Ita tanadanon na yun. Sa awan pa'y ay makangag iti sana pa yan nangag iti oros ti panagbiag na. Ay unay daytan kaka. Iso nga raw kasi kan timapan. Tagparparik na kanyak nga da mapagsasawak. Anya! Na, magsiriklamo magdagiti tattao may papanitim padait da. Sana kanupay mo't analpas. Saan kami nagparay dito? Kasano nga tamot tandim padait mi kinilakay. Damagak man laeng nga nunalpasan no sampay. Ay este kareng balasang kaw. Alaak man tay pulaw ngayon padait mi kinilakay. Aguray kayo mamot. Apurado kayo launay. Di kayo makatututor. Si kapay tadaganas na makaungat. Mutuyan din padait may. Awan pa'y nga rod, agtutor kayo mo't atal pasakpay. Ay salbag ka.
Awat kan tumat nga awat. Adi mo malmalpas dagiti imo nang inawat mo salbag ka. Ita, si kaapay tadaganas na makaungat. Makauma. Ha? Ay, labdan nag-apaw ta mga numapirang kutiro pa na ito at tao. Ay, uday-day tan kaka. Ay, saan ko naalala kay? Ha? Anya nga ron nga charamatak ang mga anak iti kasaritan. Awan tadimot nalpas. Nagadun tumat si awat na. Sa pala, awat pala nga awat. Ni pala nangalay ti sa nga pula kadwa na ngagdaay. Just kikit day. Mas daawak Isumot lagayam. Nagadaw ti mga apakin kwa na. Kaagkaraawat ti sana magkwantaan. Dayta ti madikin ni kareng. Anya ngay ita. Kasanuak meten anailaw nagpadait ken kwa na. Di namat narugyan na pulaws tinakasang. Isupay ti kundi ungay. Ay, unay daytan kaka. Lukumot ni Karing. Apay aya Darel. Di namat sinagid di padait ko apulo ken kwa na. Sapay namnamag nga usaran ninton kasar ni kapidwa. Agpada kayon akin na angkel mo anato. Mahay blood launay tanay lawan mat. Resak nga rodan tay. Sapay nagkarit kat iso lang nga rodan ti antibidtot. Dusagik na kumakad di subsub salbag ka babae. Mas daawak mo't kini karing no anya tinararamid na. No lalaki la kumaradya ka rin binasubsuba kon. Agkaraawat tumo nga men. Dila agbaen anang ilawan iti nagado at tao. Imbaga, tadida nagtutulungan ngayon sago-sagon na. Tila agaw awat ngamin iti daitin na. Kat saan na lang aruda na masintaran. Saan na di masasaan ore kita dayjay akinalaing na sumungbat kat isulag nga rudan tinagbidot darupenda. Unay daytan kaka. Mahay bladak. Nailawlaw anak. Si kantumat bakay. Nalabay amon lakay. Maisarsarak to dayjay ore kita Yakla ko man nagtaltalag ka. Apay ngay asyak mutin ti si Diram. Una ta si kamag tinangirekomenda kan kwa na. Ejak mut amo akas dito ugali na, ngagkaraawat. Saan na mo gaya makabaulan? Just kaya babae. Unay daytan. Mangilawlawan ko. Ay, anay kumat, anay. Sumut na. Unay daytan kaka. Anay. Basbas mo tanda mo anay ko. Ay, kasi tinamay andakin ni Kareng. Linuguban na ka day. Ay kapilitan at ako marit mat. Imbis nga agpadispensar, tapno may ayo dagiti nailawan. Saan mat, kundi unget, de paikat inbasno-basno dan dagiti luplupot adina dinaet. Ay tati made iti tao anak kabasaw. Imbis nga agkidaw iti pamakawan. Agpanakkel pa'y lang matijas kay. Ay mas daawak mo O anya ngay ita, di na isarsarak. Ay, agkaraawat to matitidaitan na, nga oray amuna asaan nan amaagwantaan. Dila nga minbukod na pagsayaatan ti amuna. Kaya't na ti umawat iti ado adaitain. Tapno ado ti maawat na akwarta. Di namat kabaalan. Just kay. Unay daytan kaka. Litan gagayem tinagibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Agkaraawat, isagod kara kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan anapauluan. Nagilasin manan. Nagjajaming tayo mamatangkan. Una. Sana nakas. Nagtidakas. No awan pagsasangwan. Ay, no sakti lang isingasing sigurado nga da share ko, angkal. Anya ti share mo aya? Wan ngagpaisaw. Masapul ang maamuan me, tapno ang mumimot ati isagsagana mi arikado. Soft drinks kan cake, Ricardoan.
Ay nya tamok nga no pulutan ken arak ti share mo. Siyempre, agluto no pulutan ti share mo. No pulutan na, kat siya kon ti mangluto, antay. Siya kon, tauray dito'y mo balay ti pagjajamingan tayo. Ay, wal nagpasaw. Karaman kami mo't ka ni Antiyaw. Oray day tala agluto mo't ati sirmay. Oray day tankaka. Mayat lakay, tadamanun ilasin ta si data. Marit bakit? Di ka pa'y agilasin ta basit lang, Rejay. Oh, di basit lang ti ilasin ka. Makamu kang araw. Ang mga kumurang to ti pulutan da. Sapay makisangot tamay. Ay kagumatang daan no kurang. Datamot ti mapirwisyo dito. Amang bakit? No, saan mo akayan ti maperhuisyaw? Ibagam ka na kwada, ta sana dito yung balay ti pagsasangwan tayaw. Madia, Saan na ya, ang maperhuisyo ka ako na. sana bali ang mapirwisyo basta da mailasin ko para intun sumaruno. Nagkapoy ka mutan lakay. Ha? Ay, unay daytan maray. Ay, lebe anak. Sikan ati agidalimanag kadagiti waris dita. Apay nga asyak nanang. Saan mo tasyak ti nangiwaris kadagita? Saan mo tasyak ti iminom? Kanda dumapay. Da kayo mat. Ay na anak. Tulong mo matanda. Amo yun nanang. Dakkel apirwisyo ti kastoy. Isungenton maminsan. No kayat detag sasangod ditang agrarambak. Saan yun nga palubos? Da kayon ti mapan kadagiti balayda. Saan aditoy? Tasyak ti mapatudon ag trabaho. Uray kumaano si Mango Akmet. Sa anak mo't arimamraman kadagiti pinulpulutan ken inin-inum da dita. Sa bagay bakit, huwag mo't ngagpaisaw. Ay nalakay, si magpaw kamanen iti nonsense. Ay unay daytan kaka. Sige nanang. Pag titinulungan tayo nga rodin ti matrabaho. Ado mangkibin ti basura. Iso ama din ta jamming-jamming dito Makabannog. Uray kumano saan abisi ti tao. Among ngamin anak, mayat tiyag dadamay ta dagong kunami kanilanang mau. Si malingbat ka manen ako na Nonsense ka tao. Apay ngay bagbagam. Ha? Anya ti kunam nanang? Anya di kunan ni tatang itay agungguna? Ay, awan da jay. Bagim latan tinangag mo. Unay daytan kaka. Insan Levi, mabalin nga aramatan man ang ti paraangan niya no Domingo. Apay aya insan. Ang dalang ti gagayam kat awan space ti solar me. Imbag nito ita nalawa. Kwa insan. May sangal daw lang mo insan. Agraragsak tayo mana. Ta nabayaga saan tayo ang nagsasango dito Talon sa nabulan na di kam nagsasango kadanti kanangkal. Basta da kayon to timang dalus kadagiti panganan kas kada paginuman nyo. Tamuyo mo't abisi aduter aramidek. Sana parikot dayta. Kan siyempre, ilakam kung tumot na ti parakin ka. Ore saanin insan. Para kada kayo latan. Saan Umay kami nga rod mangisturong So ay kanda kamot Ay na insan saanin ko nakmat. Madi insan. Mangmangan kada uminilom kami kit din. Kat sika saan? Sa anak mo't ngumin inom? Nga mangmangan ka mag. So nga dalatamod parakin ka Kan kasangumin to da ante kanangkal. Isu dalatan tikam insan. Unay daytan. Ayan nagay tay ko na pagsasangwan tayaw. Tapno may saganak tumot na intun bigat. Iyag konton madamdaman tay. Anya aya dayjay nga iyag mo tunay. Dua adadakkel yellowfin. Nasurok 140 katidog na. Dakkel Sa dua pa'y ako nam.
may ibusyo kiyan. Kurang ano, diritso na matakanan. Kanam ayaman. Pulutanan saan akaran. Ya, si magpaw ka manan, nonsense ataaw. Sana parikot ante ta adunay jay. Dua nagdadak ka la yellowfin. Saan ba't ngayon paalunos ti pamayan na iti gagayim ko? Adun to pa ati masobra asidaan. Ay, husto ta uray mangang kayon to pa yun dito. Ay, unay daytaan. Nanang, nangagkumot nga nyawis yu ti panangan din santoni ditoy. Sana daakos anak. Amok day tananang, ngam pangalaan nyo nga iti pagpasidayo. Ay ka makamuda. Ni, saan ananang? No inawis yo, da kayo ti makaammo. Kaslamat kinin santoni No iso ti agawis, iso ti makaammo iti amin. Saan ka ta sikat ti agawis kalpasan na, jay awisum ti makaamoy ti amin, madi ati kastananang, unay daytan kaka. Mayat at talaga dito ayan nyo antay, ta nakalawlaw at yarubayan. Ken asidagla dito iti waig. Mayat agpipiknik dito. Ay champion Ay saan kami makapiknik. Nga oray adlawaig ken nalawang nga arubayan. Awan mo't may gatang iti piknika. Ape ayamat ta dagita ti bagbagam. Uncle, antay. Apen no, agre-reunion tayo mo, yung kakabagyan. Kaya't dito yan na maangay ti reunion. Ay, sana parikot day ta, uray mangkat linawas a reunion. Pangalamat nga iti share mo, kas pangariga. Nonsense ka manan ako nak. Damdamagak lang, no, pangalaam iti share mo. Sana parikot na ito, Uncle. Uray awan i-share yun, ta ano kami mo't nga agko-contribute. Oh, makitam. Di munto mo't amot isasawam ka, makibibiyang ka. Unay daytan ka. Ayabak to, nang iti kakasinsin may. Ta pagsasaritaan tayo, ti may papan iti reunion, antay, Uncle. Kawun ay oray man ka na yun. Apay si lakay, kaslawan utak mo. Apay akasta, matanti bagbakang-bakat. Ada aya tao nga awan utik na. Si kada jay, di mo nga minararamaton ta utak mo. Pangaramatak nga ay. Kas iti dayjay kumaa. Insingasing ni Tony aditoy ti pakaangayan ti reunion. Di mo na panunot nga adu ti malamot. Kinuntranak ladagos. Amok nga adu ti makan. Malagayam. Ngam kasla mangupay kamot itay agsasarita tayo kada tunay. Saan mo? Bakit? No adda mangisingasing iti get together kada reunion. Dito yun balay tapno adu ti makan na may dulen. Unay daytan kaka. Ay kada saya ano dito sana nakalawlawan dapay waig dita maya dito. Umanamong kami, adito'y ti binyaw, ti reunion. Ta uray da kami, ti aglutaw. Waran tay, ta itadmilangan ti Shermi. Ay kauna ti Sherme, kat da kami, ti mangiluto, kadagiti ibunag yun ditaw. Ibunag mo't nga ibagbagam bakit? Kaslamat lasang atrak ti iyagdan ta ibunag ko ng mitay. Nakijoin ka manan ako nak. Antay, bagi kontiin na makilo ang manok. Sakit bagi ko tanti para kilo bangos. Bagi tumutang ti kagudos ako tiram. Ay na, nagadaw na kita ibagbagayaw. Ingka malay jayan nonsense. Kuno saan ikaw umumantangiwa mo? Di ka labaybayan ijang agsaaw. Dakas ayat ay imbaga. Dakas! Ay bagi ka apok ti siya nga parang gana apasayan. Ay, saan tayo matukulan iti aklaw? Ado tayo nga sisir. Sobra pa yun. Pag-igag tumat iti 5 kilo abagas. Natay nalabaga abagas. Wow, nagimas na tayo nalabaga abagas. Nagimas pa na itan kapagyan. Tapno maramanan niyo ba daw? Ay, sige ta ilutok to amin, intun parbangon. Iyagyo amin nandito.
Nanang, apay dagi da iti refa nagado saan analuto? Sagtagare, sobra la dagi jayan. Di kay agidulin nanang, tamangan no kumurang ti pagsasangwan. Anya kita kumurangan, naga daw. Adu tayo mat nanang. Umanay, siyak ti makaamaw. At dapay ingkabilyo iti icebox. Sida kada karne. Kun at dapay bagas iti sirok ti kama. Wan, nalabaga a bagas dayjay. Mangiluto aktulay ti basit. Talaukak iti adu apuraw a bagas. Kun manok jay naka-icebox. Ay, nagadaw jay manok nga inshir ni tunay. Inum akilaw. Ti kayat da ngamin katay agsubsubra nanang. Ay mabanglusan ano kas jay? Saan? Bakay? Mabalin lang ito nga iaway. Nanda sobra. Nonsense ka manan. Ah, Anya nga iyawin mo't nga bagbagam. Kanin tayo mo't Jay sobra ti kunak. Isilipin da. Idolen tayo. Apare ti sumarunongal daw. Apay dungal daw. Ti riyon yawn. Nagkunong kamutan. Para kada tayaw di masubra. Madi ananang. Itadyo kada kwada. Ta isuda mo tinangishare kada gijay. No kas pangarigan. Da ito'y to matatao man nakibiyang. Unay daytan kaka. Apay nga'y adi mo tan agpatingga sumangput ti tao. Nagaduda mo tan. Kaslamot la assembly meeting ang ti barangay. Ay nagadado. Intugot damot namin ang ti si bubukal a pamilyada. Amangan no kumurang ti sagana tatang. Ay ano? Ngam no idulin ni nanang yung tinaduma ang mga no kumurang. Handay ta ti pag-aayat ni nanang nga aramidan. Kababain. Mas daawak Jakmat matubngar. Nakaritin nakmat no tubngarag. Kasaritak tuman ni nanang kalpasan da ito a reunion. Mangibabain. Insan? Apay naibusan di man ako. Awanan aya insan. Kaslaawan mo't makitak. Ura di aros kaldo la kumata para ka nagiti umbing. Ay, umay kartunay. Ijay ti ayan di dakkel a kaldero ti aros kaldaw. O sige tatang takitaak man. Nay, apay akiwar ka akiwar tatang. Napudot ka de? Saan? Apay nga road akiwar ka akiwar. Tapno tumpaw dagiti sangpaw na amanaw. Ha? Sana tumpaw ang kal, lumnad. Limnad siguro, isang awan makita yaw. Kaya't maasawan, na isadsada iti unag ti kaldero anak kail. Ngun ka tao. Itaypay mo takiwar-akiwar ni tatang katawan mo tumpaw. Damay sa timpaw. Laya na itangkal. Imbaling ko man langin na ito alaya. Tapno sana mapagbildutan na karni ti manok. Ikiwar ko man pa'y. Barang andan tumot la tumpaw asagpaw na. Anda mo timpaw amay sa angkal. Ha? Nagbasit mo tanday tagarot ti manok? Namunakit ti pa'y murdong ti payak. Bagla ko manong nalasang. Kahit no tinagtagmat ngamin ni nanang mau. Anya? Pagarupat nga kaslagam-gam ni panangiwan Ang dalang mo ti nga maluko nga manok na idasari di atindo ka lamisaan. Dahil di lang. Awanan sa bali anakitak a manok. Ni apay ngay. Sapay nagbabasit ti iwan na. Anya kat ni nanangin aya. Apay ngay at tinagtag na day ta manok. Di na pa'y lakit nga rod in blender. Sardeng kaun takiwar. Kawan mo't langan di masarakak dakkel nga iwa a manok. Unay daytan kaka. Di kay lagbain iti kasta nga rami dyo nanang. Isumot lagayam akay kayat yu ti pasken. Taday tala agilem-lemeng, kada agilaslasin, kada agiduldulin iti masida ti amuyo.
Siyak pa yan timabain. Ang muda dagiti inyeg daan na kaad-ado. Kalpasan na, nagbasit mo, tinakita daan na luto. Anya ngay dayta. Makitamba ka. Saan ka pulos makatagaray? Innem a kilo ang manok. Awan masaraka midyarus kaldo. May sala akas latangan. Natagtagpay. Di kay pailangarod in blender nanang. Anya ngay ita. Di puro ka nga. No dilawan ka, siyak tidakas. Di kaya't mapaspasuro taklatan iti madi nga aramin ma. Gaputa kasangsangutan ni Levi nga anak ta, di magsardeng tangiwat maun. Diyak kayat ti kasta nga aramid nanang. Kenjak kayaten ama ulit. Diyak kayaten ti pasken dito'y balay. Day talamang samsamantalat ang muyo. Gumatgatang akmat, iti kumpleto akanan tayo. Apay nga agilasin kayo ngay pailaeng kadagiti ipaluto da. No ibagada nga agilasin kayo, okay laeng. Ngem no ilibas yung ilasin, kababain. Unay mo daytan apa naggrup-rupa yun nanang. Husto moten anak ko tamarunaw akon itibaen. Ala, saan kunton nga aramiden? Nasaya at met no saan yun ton nga aramiden nanang. Tatalaga amay babain kayo ni ti husto. Ti agilibas, kada agilemeng, kada agilasin iti lamot, ket panagtakaw day tananang. Unay daytan kaka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Nagilasin maraen, isagot ka na kayo. Ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan ana pauluan. Bawal kano. Mingbing apaw. Isardeng maulat cellphone. Agad adalak dito'y cellphone, lolo. Anya? Kat no pa games kada ML kada dinadakas ti makita dita. Andong lakay. Demon, paggagatulan na pakibiyangan day taapom. Mind your own business. Una daytan kaka. Kaano pa'y nagbalin ka akong sintidor iti dakas, bakit? Excuse me, Andong. Sanak akong sintidor. Kung saan adakas ti panagadal. Kitam dito tao. Daya mat agadal cellphone ti tamingin na. Dayta nga rod apom. Dita social media, tinakasursurwan na nga aging les. Apok, iti raman dagiti English ana sursurum iti social media. Iti kasta, mamati ni lulom. Wan Lola, what are you doing, Lolo? Give me some ice cream. Nawatam. Islang daytan. Why? Ice cream tinaawatak. Anyat nawatam may papaniti ice cream. Di kahit asawan timbaga ni Bingbing. Kat idyan nan ti ice cream. Langit kendagamot ti kadayuna. Una daytan kaka. Apay akas na ti ugali mandong. Ano nga ugali mo ti bagbagam isang. Kundi parit ka kinibingbing nga ag cellphone. Katag cellphone kamat. Amok nga aramatan ti cellphone. Si kalaki may mayat mat. Diyak kaya tatila makikita da adakas iti cellphone. Awan mat ti makitak adakas iti cellphone. Uray ti aputa awan ti makita na adakas. Dagiti mo la para ubeng ti buybuyaan na. Daytay for kids only. Ang mga muno si katag buybuya iti daytay for adults only. Unay daytan kaka. Na. Naglanggong dagito yan a babae. Ay, nagalastikas to'y alangada. Uncle, kasta oray mo ti panang buya yu ti cellphone niya.
kasla nakapatpataglauna tikit kitaan nyo dita. Babae mo ta nakabating sot na kita. Pag-aayat yung gayam, tikas tangkal. Sabagay, orisyak mo't kat di Tsakla pagtatak ko na nabuybuyan na kita. Di maamuaya, bawal tikas ta buybuyaan. Bawal ka no. Kat no itay payapalpaliiwan kayo, angkal. Nagpaot ti panang buybuya yung karagiti babae ang nakabating sot. Mawatan kayo matkit di. Tane, nakaayat mo't ngamin ngagpaiso abibuyaan. Siskalang di na kuman niramraman. Kat no, iso ti buybuyan nyo ano sang putak, angkal. Lera na lang mo't ang iso ti nagparang iti cellphone ka. Iso nga rin nyakar ko adagaw si tayo nakita ka. Nyakar ko adagaw si tayo nagparang dito screen ti cellphone ka. Masurunak ka na iti kakasta, babae. Hipokrito kayo mo nanggal. Kampay inikat masuron kayo. Ngamgayang, iliblibas siya aboy-boyaan. Marabis kanto pa mate. Unay na itanangkal. Lumangag niyan tim dagitang ibagbagam. Armalay tinlak tumanay. Unay na itan kaka. Apayakit kita enak nga agsil-silpon andam. Iparit mau. Anday bagbagak aya. Rumbeng laeng nga bay anak nga agselphone. Tauray si kakat agsil-silpon kamat. Dayta tinarigat ken ka. Takon didilaw ka kadagiti makitam nga agsil-silpon. Dagiti makitam nga agar-aramat iti social media. Ngem nakarkaro kan sapay mat ang mga aramat kadagita. Awan pala timbagbagak ng nakaado ka manin bakit? Day takot tirigat na ken ka. Kung didil daw ka, inton si kaamot tinabulta, siyak man ti pabasulam. Apay akasta ka andong. Makatitilan ka armalite mo. Panawan ka man langan tapno makay na natilapayag ka. Nay daytan ka. Anya manan day tabuy-buy mapaw. For kids only dayta, lolo. Sana for adults. Isumay, anya for kids na ita. Kinamatan, kun pinaltugan, lolo, ngam ayam laeng. Ay, madi na kita abuy-buyaam. Kinaranggas na kita. Uray da kayo mat, lolo. Nakitak mo di, buy-buya mapinaltugan kan pinasabugan kan nagadupay tinatumba. Ako na dyan, apaw. Damdamag ununyaws. Imbag pa'y kanyak at ayam laang. Jay buy-buyaan nyo kat pudpud no pasamak. Unay daytan kaka. Anya dinadaron ko buy-buyan nyo, angkal. Awan mat. Uray diyo aminan, amuklatan. Tagaray. Madurugan manan niya antim nga uray awan nakita na. San kay ngaminan nga cellphone ta dakas na ita? Kastamat isang kay bagayaw. Ay, unay daytan kaka. Kastilangan ng kal. No kaya tiyaw. Mapantay langan agbuya iti kasi iti mabuy-buya yu iti cellphone nyo. Anya ti kayat mo asaway. Mapantay langan iti club, angkal. Personal pa ya makita yun na kita. Mandi, dagas na ita. Bawal. Bawal ka no. Kay kayat yung tupay kit din no makita yung mismo. Di nakman sulisugan, Richard. Pumanaw ka tisanga ok sa talas. Unay na itan kaka. Kasla dapat padaanam tatang. Sino kumanti padaanak? Diyak amo kada kayo Langgong kamat biron. Sino kumamot nga ti padaanak? Kitain nyo ngamin ti cellphone nyo tatang kasla dapat padaanan nyo. Kasta ka siguraw. Abangan mat, nadalalaki apad padaanam no kasta kita-kita ti cellphone mao. Ala ni tatang, tilay bagbagana.
Saan mo tapod no? Apay nga raw nga isaw ti bagbagam kanya. Ngamen, tatang, sa bali tay normal akitaan laang ti cellphone. Sa bali mo tay kitaan akasla dapad padaanan. Ay, saan nakman nariribukan si Kabirong? Kakid di agkita di ti matrabaho, tayo supe malpas. Agi na naakmuton at tatang, takalkalpas ko lang na ginaw. Sige, inkaginanan. Sana sakti umay mo sipsiputan. O naidaitan ka. Nay, ada ka mo, Manong Richard. Sumip nga ito na. Anda pa pananmingan ang kalandong. Sa di no Manong? Di ka nagdamag. For the boys na dyan. For the boys? Huwag mo. Inom ka di, Manong Richard? Aglalaok di na. Da kasamot ti pangawawisam kin ni tatang. Adamot nakam ni tatang mo beron. No dakas ti pangawisak. Adakan ko anang agkad-kad. Anya? Nagganas tiyag buya niyang kal. Wine? Ang made. Dakas na ita. Dakas ko na yun. Nalpasan yun, tinapan nag-night club. Solisog kantumat nga may Richard. Nay, di kayag pabaso lang kal. Tadamot nakamyaw. Nagmadi kay kuman idi inawis kayo. Makapainggan yun tumat style mo anang ibaga ka ng yawas. Talaga mo makapainggan yaw. Mapantay tuman kit din Ay, sana. Diyak kaya tayo reagan ano ka? Oo, imposible ang kan. Jackpot yan. Kanay, nagsardang kayo payamang lang. Sang katalyaw yung tinaggapuan tayo anay club. Unay daytan ka. Napnapan ang matandang. Nitala ang karuba. Anya akaruba tinapanam. Dita ayan da Richard ka anakam Rabrabi napan ka dita. Anya agapungay, awan mo't pasken na. Ay kat inyawis na mo't atay. Iduldulin na nga istit side. Sa nangalay ti naimas sa pulutan. Maawan ti panagraum ti tao no kasta ka. Bayan bakit? Tano agawis pa'y maminsan. Sikan ti pagdesisyonan. No adda na mo, sikat ti mang desisyon para ti bagbagen. Saan na sa bali a tao? Tamo mo ti dakas kun saan? Malaksid no agin didaan mo ka. Unay letan ka. Cellphone maran, birawn. Nalpasak mo na naglabatatan. Agin na naak mo na. Kahit cellphone ti sangwang. Pagin ina na aklaang mo tatang. Maday ti agpisbo ta pakaalan ti inarim na ita. Unay daytan tatang. Kagpasumat. Inton kwan, awis na itan. Inton kwan, koyog-koyogan. Inton kwan, anda masikugan. Unay daytan kaka. Isa bawal ti masansan na Facebook no social media. Tatang, bawal ti social media kadagiti awan nakem na. Ngamno kas kanyak nga danakem na saan abawal. Apay tamang isuro ka. Ibagbagak laang mo't atatang. Taado di ti kundi dilaw. Ngamisuda mo't gayam ti mga aramid iti may kaniwas ngunot ibagbagada bawal. Siyak ka na ti paspasagidam birawn. Awan timbagbagak tatang. Da kayo tinangibagay ti dayta. Unay daytan kaka. Cellphone pa mo! Natinagan. Sika! Ama nagdilaw kadagitag pis-pisbaw. Kadagar aramat iti social media. Sika matadadamang usar. Agboy-boyak lang iti damdamag. Tapno amok mo iti damag no. Mapaspasama kiti aglawlaw. Anya? Narigat mo't abakit. No agdisunton iti ulo ta nagiti paputok. Kat saan ta pala nga amaw nga dagayam ditan.
Pagpambar mo akanayon day ta balita uno damag. Nga matiltiliwan ka andong. Anya ko mamat, matiltiliwam kanya. Oh, ag-like kada ag-heart kapay kada giti naka-swimsuit dita babae. Akas kada nakasurpan dita. Agasam ta saan like heart pa'y akanayon langgam. Anya, adaya. Di kan aglibak. Nakita kiti cellphone ni Biron, edi nagiskanak. Ay, unay daytan kaka. Padam ni bakit rites, kan bakit indang. Naglaing da sumao. Amang dilaw, kada kita grills, kada blablag. Inton kita amti account da. Napunugay mi ti pasig a reels, kada vlog dita. Padam da gijaba, bakit? Sana ka kasi bakit? Nakaaraw na ganyan. Uray ti messenger ka pagpalastugan na. Kore si kamot. Jaklag tagtagaray. Ta kababain tila kay kun bakit nga griray. May papanitawan sirbi na banag. Talaga akababain, bakit? Saan ka kit di akong di bawal iti Facebook, wano YouTube, wano social media, no, adamot aramid mo. Ay, unay daytan kaka. Maawan ti panagraum ti tao kun kanu kasta ka. Unay daytan isang. Ulito ka. Di ka kundi dilaw kun kundi bawal no may sakamat. Tasi ka mo lati pagbalat kan dagiti dildilawam. May unay daytaan kaka. Uncle, ilibre kayo itong rabi. Mapantayo man iti club. Ta adu ti agkakapinta sa dansarita. Ay, oray anya ti bagbagam. Jak kayatan, Richard. Ha? Mapankasiksika. Inakmanan sulisugan. Ay, awan may kapis kayo ng kal. Da kayong tulang ti sana makabuhay at nagpipintas na exhibition. Naggana sa buyaan. Isa mapantayon itong rabi uncle. Ay, anya nga, ti aramidin lagi jay dansar. Jak ibagbaga tapno umay kayo, uncle. Malipatan nyo ni katugangan nyo, kani bakit yun, no, mabuya yun ay jay. Kasta ka day. Umay kayo, uncle. Saan? Hindi nakisulisugan. Agawit kan. Awan panawin ka, kanagta kakasta abanag. Jak kayat ko naklangaro na. Peryaw. Ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. Bawal kano, isagot ka na kayo. Ti pakasaritaan, anapauluan. Agpapansin, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Apay daytoy alakay. Takaslawan makikita na. Nakaisputing ka man ng triling. Papanam. No sa dino ti turungan ti sakak. Iso ti papanak. Nagalas na ita nga aramid, ma'am. Ay nalakay. Nalalas ti aramid mo. Iso panawan ka man lang. Na. Apay na ita bakitan. Takaslatin. Ijer no umas asta. Ay unay na itang kaka. Bagbagaan nyo man ti inayaw, ta sardeng na tikas diya ka babalin na. Anya ka babalin na tatang? Apay di yung madlaw. Naragsak mo't ni nanang? Dadya ate madlaw mikin ni manang. Anya naragsak. Sarampiting kit di bakitan. Ha? Unay mo daytan kaka? Kitaan nyo mati pa nagkaw-kaws na Diyak pa nakapuot iti kasta bakit? Ni tatang mat. Nakiusumot ani nanang tapno saan amaude. Nagalas ti kasta. Nakarkaro pa yan ngam teenager. Tatang, no diyo kaya ti style ni nanang kasarita yo iti nasayaat. Awan na saya at itinadya tao. So, da kaya unti makisarita kin kwa na. Unay daytan tatang. Nanang, adda ka di parikutyukin ni tatang? Apay, aday bagbaga na. Ha? Ay, kwa nanang, awan
Awan mo't lagayam, di awan ti parikaw. Kwa ngamin, nanang. Anya ako mayat ti taktakder yun, nanang. Kasla kay teenager. Ay ka dapat lang. Ha? Tagalog day tan, nanang. Nakakagulak kamutan. Anya. Ti kayat ko asawon, nanang, saan kayo unay nga agpabagets. Taamangan no adda masauti tao kada kayo. Anya ti kayat dagita tattao nga bagbagam. Aglo siya nga tapnad adda din akon kayat tamayaw. Unay daytan kaka. Kasta ti ko na ninanangyaw. Wan tatang. Langgaw nga bakbakitan. Sumarait tikit di Bakbakitan na makibarbar ka na kanang iti ampang ababakit. Kas kada ampang agtutubo alalakay. Ala ni tatang tilay bagbagana. Kagurak ti style ni inayaw. Di yu gurguraan tatang. Ayaten yu kit din ni nanang. Makaayayat iti kasta klas ti bakit. Kaslawan nakam na. Anya? Nilagbaeg. Makibarbar ka na pa'y kanagitag tutubo dita. Tatang naragsaklaan ni nanang. Gayem na amin at tao. Kasta talaga ti sarampitay. Saan niya asang kaulit day tatang? Ang mga numasair tirik na ni nanang kat ad-addaan nan ter aramidon na. Padasin na ata makaraman. Unay day tan tatang? Imbisa kasta ti panunutin nyo. Apay no agpinnatag kayo. Tapno naragsak kayo. Kan tapno naragsak tayo amin tatang. Ikatan na pa tinagala sa kababalin na. Anya? Bilibak mo't ka na kayo nanabiring. Kasla kala teenager kanina na training. Nagsiseksi kayo. Kasta ka di. Una na. Nagpipintas kayo pa. Nasa umon rande. Imbagpaykan ka. Taam na kami nga aprisyaran. Apay, saan na kayo nga papresyaran ni Tata Cardona na? Anya nga, taam mo na di alaklakayan. Manginsulto tayo suti pagalistuan na. Unay daytan kaka. Talaga mat. Awan, ti makita na nasaya at kanyak. Pasigadakas, ti makita na. Amang ampay ki di ano pati lang dakas kan kwa na. Ay, unay daytan. Ang drama ka manin ako amiga. Bay amanda kita pampanunutan ta bumakot kano kasta. Ay madi jak kaya ti bumakot. Ad-adda na dinapagan na dyan mo talang alakay. Ha? Di ka di Tata Cardo ti bagbagayo amot talang na natrining? Sino pa'y kuma? Apay ngay mo tamot talang. Kano di nak makita? Ha? Agar-arap ka din ni Tata Cardo? Agarap no siyak ti makitkita na. Ngam no nalapsat ababalasang nakalawlawag ti panagkita na. Ha? Agim imon kay samat na natrining. Ay, jak la pagtatakunan ti agimon-imon dita. Isuki di ati paturay ko nga agimon launay. Unay daytan kaka. Isardeng mo mampay na kita padrama effect mo amiga. Pagsasaritaan tayo kidi ti panag-ballroom tayo ton rabi. Umay tumot ni Mari Inday balay. Tapno da kaduat ang sala-sala. Plaza danto mainom anaimas. Ay mayat day ka amiga. Kayat ko Oray mangkat saan nakagawain. Tapno ma-enjoy ko kiday. Ay, unay daytan na natrining, na nabiring. Amangan mat no kayat mo ti umay, Randy. Ay, mabalin na tamot na. Ngam bangi kuyo ka kiti kadwa. Go, Randy. Okay laeng. Ay, unay daytan kaka. Nagsaya atan, yaramid mau training. Talaga nasaya at karamid ka. Saan nakadaka sa tao? Na, saan ka no adakas at tao? Talaga mat. Saan adakas, tikas ka makibarbar kada. Kas kada bakbakitan nga agawin, iti nakarabrabien nga agat ara. Anya nga rod ti kayat mau. Agpupukak dito'y balay nakaluslo siyang kalpasan na labsa-labsam lang dita. Oray dita malt.
Na. Andiyan na kita nasasawa na tao. Dadaalisan ti ulo na. Nay tangka ka. Bagbaga ang manjay na banjay. Nagbasitan ti pagkit kita akin ko na. Ha? Unay daytang tatang? Maarabis kon na yay. Ha? Maminsan pa'y armor pilaya kaon. Nay, saan mo't atatang? Maditikas ta. Ti aramid na ti maday. Tatang, apay no pagsaritaan nyo day taabanag. Kasla di kay ngamin agasawa. Di kay agtintin na gari. Ninanang mo't, mapan makiragragsak iti sabsabali. Imbisada kayo adot agrinrin nagsak. Mas daawak iti inayo ah. Adda kurang kada kayo kininanang tatang. Ay, lusyak. Awan pagkurkurangak. Ngam, sigun kininanang, adda pagkurkurangan nyo. Isaw, tada pagkurkurangan na. Tinasaya at tatang, kasarita kayo adwa kininanang. Iti kasta, maurnos yu ti bagbagiyo. Tasan kayo mutan nga ubing ababasit. Daytan ka. Kasarita kay kumananang para itinapatag abanag. Ay di nakmantaktakan banjitan ay naladaw akon syaklaengan tawan iti grupo. Nanang, isardeng yung dayta ngar aramiden nyo. Ay, naragsak, taday ti ruar akadwa dagiti barkada. Ta isuda ti makay pa ay iti ragsak kanyak. Anya? Anyat serbi nga iti kadak dito'y balay. Da kayo lang anak ka, ti makamam mo kanyak. Dayjay ala kay Cardo, di nakamam mo. Ha? Unay daytan kaka? Talaga mat. Nagsasao ti amayaw, kaslawan na saya at makitkita na kanyak. Kan talaga mat, gawan sirbik kan kwa na. Imbag pa'y nagiti gagayim ko taa nakapatpatagak ka na kwa da. Ay, amu ko, nanang. Agpapansin kayo mat. Ay, jakla kalikago man tagpapansin kan mang pampansin kanyak. Jak pagtatakkunan ti mapansin, no isunto mo ti mang pansin kanyak. Nanang, agasawa kayo kinitatang. Iso ada kayo at agpinansin. Oh! Di nakpagan tabakbagitan akaw. Imbag pa'y nagiti barkadak kunakmanan. Nanang, madidaytan jak kayat di kasta. Ti kayat ko, kat pagsaritaan nyo kinitatang dagiti bambanag. Tapno na anayas ti amin. Tano saan? Pumanawak. Ay, makabandog mo tagsala, amiga. Uwan nga rod, agab na ragsak. Nasa umon, amiga. Iso kay kayat kun tagkaraumay ditoy, nagragsak. Agyan ka pa'y kindi na ditoy, tawan madlat sirbi makunam, kinilakay mo. Unsa nga agpaisaw. Ay, agam siyak daw ti babalawan dagiti anak may no kasta ti aramidag. Day tagit di bagim ti panunutem, sana dagiti anak mo kan asawam. Ta di da kan pagan akunam. Talaga amat. Apa umon tapno agsina kayon. Ay, unsa nga agpaisaw. Apa ikaw? Just kiki day. Asarita ka man baraw. Da kayaw ti barkada ni bakay. Apay ka dito liklikan niya ni nanayo at rinay. Sana nasaya at kararamidan na. Makikay-gayam lang mo tata. Apay na kayo pangagtutubaw ti kayat na agayiman. Diyak mo tata. Awan mo't dakas nga aramidan may ngagbabarkada. Dakas, ti panagsasala kan panagiinom yaw. Ragragsakan na lang kano ti bagbagi na, tata. So, sapti da kayo, kasarita yo, ni nanatrineng. Amangan mo, da parikot na kada kayo. Isaw, ti parikot ka. Sana siyak ti parikot na. At da ngamin nasa una kada kami itinaminsan, tata. Yan ya. Saan yung sa kano pampansinan, hindi pagtaangan niyo. Imbag pa'y kano kada kami, naragsak akadwa na ti barkada na.
Nagsaya atin, nagita ngay bagbaga na kadakayaw. Ti may balakad ko tata, pagsaritaan nyo na itabanag, pansinin nyo ba't kami, tapno sana gumura. Papansay na bakitan? Ha? Ay, unay daytan ka. Papansin at talaga ti inayaw. Apay manan, tatang. Iso lang arudan tagbasbasaw, ibaga na pala adak kano pampansinay. Ay natatang, maawatan niyo kumatimay sa abakot. Pasat ti panagmenopos na dayta. Nasintir, mananggugura, papansin, kaskunayo, kan managpupudot ti ulo na. Iso, asaan nyo apaspasabtan? Saan nyo atutupan? Bareng makatulong dayta kada kayo adwa. Anya? Ipakita yu kit di nga patpatad yu unay Ha? Saan aga puta bakit kan lakay kayon kat awanan ti pinansinan? Taano surutin nyo ti balakad ti Biblia kat masapul nga ayaten kano ti asawa yo aging ga si bibiyag kayo nga oray no bakit kadalakay kayon? Ay unay daytan kaka. Ha? Iso pagsaritaan nyo man dagiti bambanag tatang. Diyak kayat ako maro ti saan nyo pag kinaawatan. Diyak kayat mapasamak day tatang. Tanwa pasamak day ta. Sa anak mutan ngagpakita kada kayo. Malidaytan anak ka. Uray ni manang, saan namut akayat ti kasta? Imbag kanyak tamaanusang kayo akasarsarita may papan iti parikutyo adwa. No ni manang ti makasango kada kayo, ay makangag kayo pa'y it agkakasakit asarita na. Ay, unay daytan kaka. Nanang, pang-asiyo tasan kayo pa'y arumrumwar. Apay aya, agsasarita tayo atalo kada tatang. Saan kon nga raman ni manang, tamuyo muton ti panagsasauna, dumarasudos. Anya nga minaya, tinapatiga pagsasaritaan tayaw. May papan itigin nurayo kinitatang. Nagalas ti kasta nanang. Bakit ken lakay nga ginginura? Uray ko man saan kayo nga gasawa? Isu ati kasaritam, ta isu ti parikot kaw. Da kayo kanumat ti parikot na nanang. Iso ada kayo adwa ti kasaritak. Ay da kaya ti makisarita iti tao nga awan serbina. Ha? Awan serbina, taawan met serbik ken kuana. Nanang, kayat tiyuk ka di? Apumanawak? Nay, apay ngay, apumanaw ka. No saan kayo ang makapagkinawatan kinitatang, agtalawakon, tauray saan tayon ngagkikita iti kaano man. Ay, madi ati kasta ngay bagbagam anak ko. Aramidak nanang, no maumaak kada kayo kinitatang, iti kasta pa nagginginurayo. Ay na, saan mo ta kasta, banji anak. No kasta nga rod, agsasarita tayo atalo kada tatang itamot laeng. Agyamanak nanang, tatang, tapinatgan nyo tikid daw ko pa nagsasarita tayo. Ano, saan nagapukin ka, banji anak? Talaga adya kayaten ti makisarita iti amayaw. Oray sakmat ano kasta ti ibagbagam. Si kalangarudan tagbasbasaw. Si katagbasbasaw. Di yun samot kaya tagkinawatan nanang. Tatang, saan man anak, kaya't kumot ati, makikinaawatan gapukin ka. Oresak anak, gapukin ka, kaya't kau ti makikinaawatan. Agtutulad! Nanang, damagak man kan ka, kaya't yu ka di ang maornos ti ginurayo kinitatang? Ija ka mo itamayo Da kayo ti pagdamdamagak nanang. Tanudiyo kaya't ti makikinawatan kinitatang, ora mismo agrubwata kun apumanaw. Ay, saan anak ko? Tatang, kaya't yu ka di ti makikinawatan kininanang? Anak. Alanganin kay samot tatang. Aman, kaya't kau ti makikinaawatan. Ta napatag-unay kanyak. Ta napatag ti inayo kunayo unay daytan kaka. Makapabisin kayo mo ta kasarsarita, mas stresak. Agmerienda tayo mampay. Bareng no iti panangituloy tayo ti saritaan kat malpasan ti parikot. Unay daytan kaka. Nala, saan tayo napabayagin na ito saritaan?
napakawan kan trineng. Apay adda basol ka, tapno pakawanan nak. Sika ati rumba nga pakawanag. Nasaya at tagpinakawan nanang, tatang. Tagpada kayo anak kabasol. Ngamen, ti parikot mo nanang, ket iso ti saan apa ng pampansin ni tatang kada kayo. Kasta ti kunayo. Da kayo tatang, agpapaubing, agpapaaram ni nanang, ken saan apon dito'y pagtaengan. Apay ang mapaspasamak dagita. Da kayo man ti umunamang sungbat nanang. Gapaw tabakita kaon, di nakpagan anon. Saan ba't Ay, agulbud ka pailaan. Tatang, anya ka ditipud no arik nayo kininanang. Kaumayo ka din, tabaketan. Saan ba? Jak ka umar ti ilayaw. Ay ayatik may kakasyak nga makibarbar ka da nga may. Dahil ti jak kayat. Intun kwan masulisugan nga agpaaram. Ay langgang, bagbakita na ka, agpaaram akiden. Matibab kansa. Nanang, denggan nyo ni tatang tapno malpasan ti saritaan. Sa nagaputa jak agtagtagaray ket saan kan apagan anaw. Napatig kamot kanyak trinay. Malagayam. Kastoy, day tatang. Oray bakutan ni nanang, saan nyo nga ibagaan na alas, wano corny, ti panangisawang nyumutken kwa na iti I love you bakit. Tapos ti inayat ti agasawa day tatang. Unay day tan. Ket da kayo mat nanang, raumen nyumut ni tatang No adda saan nyo akayat ken kwa na, ibagayo mat itinasaya at pagsaritaan nyo day ta, inton agidda kayon. Saan ket nga agtintin na likod kayo, nga ginginura, tanagalas ti kasta. Di yu tultuladen dagiti aga-asawa di ta nga aga-apa. Ipakita yu kit di ati ulidan ni tinasaya at apagasawaan. Nga oray bakit ken lakay kayon, makuna, sweet kayo pailaeng. Unay daytan. Awan mat katli saan aya bakit? Mas dawaken ka Day, apay ako silapan nak-anak. Mayat ti rubot ti sarita ni tatangan. Kasta manen ti panagsungsungbat yo. Ay, sorry anak. Ay, lailok laang matkin ni tatang yo day jay. Saan aya lakay? Un bakit? Maawatan ka. Ngamen, I love you. Uray siyak mat, lakay. Kasta, naragsak. Saan kat nga agkin-kin no silap? Unay daytan kaka. Itan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami, itin kay panang tarapay.